Okutimba amabare no gahonda omu district ya Shema bingi abarukora mu rumogu nibagira ngu kibayambire munonga okubaho no kubisaho amaka gabo ahi Julius Twino Mujuni omaziremu emyaka mingi agire ngo abahwerire konka amabare aga ninda nganyibwemo ekintu kyangu ahabw'enshonga nkombwira bw'enjara amabare nganga tuyamba munonga amabare aga nigatimbwa omu bishoze birukushangwa omugomboro ibiri eyachanjenyi hamwe n'amasheruka omu byaro nka Rugazi hamwe na Kangore ahiche amanu w'abarukugatimba na both mpijika babyeyaka arikushaba gavumenti okugira okuyabija gavumenti kanu jangu netekamu umukono katereza nangwa kentandukwa kugira ngo tuzigareyo kabentirwe mu rumo gwitushanga tuganyurwamo gerezo gukora kugira ngo turugenyuma konka kizubuti sanje mu buzu bwinje mu kutimba amabare gitwaga twasanga umureba mutwarza yito mu mikoro yitu tino mureba mpango twitaga amasini zo kubasa kutiyamba gukora konka kugira ngo tutwine capital mpango yo kubasa kutiyamba mu korecho twasanga timo mu buzu kugira ngo eritaka byo kusiyoka higure bikurga higure bikehura nka usanga utine ukubyora kutwara ubwire bwinji bamwe ombantu abicanjire barugatimba hamwe no gokorera aha mutwe nibagira ngo kigumiro gatimba ahabwe byo mabine bitari byamani government ki yatwaka kasenta kemenyeto ati ndongera project ine hangwa ne bampango hagwantu bantasi yakwa kasente twine kace kakwemarira no barabe bine bizubu byinji omukutimba no kushatagura amabaraga ahi bamazere emyaka eri kurenga 30 Wilson ayebazibwe Kadede nagira ngo abayambere okutunga byo kwetenga bakabaho abe nangwa kakakwe kana mwenye matu baragatero chere abagate kwati nyamabare kiganya mbere ukozere mesente nyino wanje kandi nyine nabana abo kuba ninye ko bareberera nyenka kabahera na fizi buricyo inchiho mu rusozi district ya Shema ekaba yayenda kuchingaho umurimo go kutimba amabare konka byagize amani niko kubyesasira bitata barugatimba nibenda government bahe sente zo kukozesa Gashakashek Abdulatif na Ayamba Simon